mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ibijyanye na operasiyo za gisirikare M23 yakoraga zamaze guhinduka. Nibidasanzwe muri Minembwe, nibidasanzwe ku kibuga mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. N'urugamba rukomeye mu Minembwe. Turaza kureba situation ihari, tureba akantu ku kandi, tureba iri kubera Poezero, Mikenke, Runingo n'ahandi hatandukanye. Turebe stratégie défensive active. Turaza kureba rero ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara, contrôle territoire. Turebe uko bihagaze mu bice biri hagati ya Rwitankuku, Mikenke, Ndondo, Rugezi na Rurampo, ahafashwe ingamba zigezweho kandi kabuhariwe mu gisirikare. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko Igisoda cy'u Burundi kuri uyu munsi kikanze ibitero ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ni mu gihe rero kandi hagaragaye andi makuru akomeye ubwo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yageraga ku kibuga cy'indege bigatungura abatari bake. Kuri uyu munsi rohongeye kwikanga ibindi bitero bikomeye, nkuko rero turi buze kubireba tukareba uko bihagaze, tukareba ibiri gutangazwa ndetse n'uko byagenze. Bamwe bakavuga ko ibintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse bikomeje kugenda bimera nkaho byaba bigiye kujya mu yindi sura. Ni mu gihe kandi ikibuga cy'indege cya Bujumbura kuri ubu ngubu bivugwa ko ibijyanye no gucunga umutekano zongeye guhinduka, zongeye kuja mu rundi rwego, nyuma y'uko hari amazi iminsi hari amakuru yagaragazaga ibijyanye n'uko M23 yaba iri gutegura indi operasiyo ikomeye yanarangira bongeye kugifunga. Ubundi byagenze gute? Nibiki byabaye bidasanzwe? Nibiki biri gutegurwa? Nibiki twavuga ko biyoboye ibindi? Ubundi bijya gutangira ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye mu Burundi, cyitiriwe Melchior cyugarijwe n'ibibazo by'itumanaho bituma kenshi indege zijya kukigwaho zigahindura ibyerekezo, bigatuma benshi batidikanya ku mutekano wacyo. Ni ibibazo byagize ingaruka zikomeye no ku rugendo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Kugira ngo ingendo z'indege zigende neza bisaba ko habaho itumanaho rihuza abapilote n'abari ku kibuga cy'indege babayobora bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga burimo radar ndetse na GPS, bituma bamenya neza ikirere barimo n'intera ibura kugira ngo bahagere. Abayobozi kuri iki kibuga cy'indege bavuga ko uburyo bw'ikoranabuhanga bwatangiye gukora nabi nyuma yaho bakuwe ibikoresho by'itumanaho byashyizweho n'Ababiligi bigasimbuzwa ibyakozwe n'Uburusiya. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2026 indege ya Rwanda yasubiye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali ubwo yaburaga ibirometero 6 ngo igere ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, bitewe n'uko itumanaho hagati y'umupilote wayo n'abakozi bari ku butaka ritagendaga neza. Uwo munsi indege ya Falcon 900 yari itwaye perezida w'inama ya minisitiri ya Togo Florent Nzonzima Ganzgabe n'abayobozi bari bamuherekeje, nayo yahinduye icyerekezo ubwo yagiraga ikibazo cya GPS ishya kugwa Kampala muri Uganda. Iki ni ikibazo cyageze no kuri Perezida Evariste Ndayishimiye ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa kabiri ubwo nawe yavaga Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yasubiraga i Bujumbura kuko nabwo itumanaho ryagenze nabi. Sosiyete y'indege zahuye n'iki kibazo zahamagaye ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura butanga ibisobanuro. Rero turaza kubireba noneho mu buryo bwa gisirikare, turebe ibiri gutangazwa kuri kesi n'ibiri kugenda bivugwa. Natangira nkubwira ko mu minsi ishize byagiye bigaragara ko ibintu bitifashe neza kandi byagiye biba bibi cyane. Bamwe rero bakabihuza na primary radar system zagize ikibazo ndetse na secondary surveillance radars global positioning GPS zagiye zihura n'ibibazo bikomeye. Ese ubundi byabihagaze gute? Nkuko rero bigaragara kandi bivugwa, benshi barabihuza nuko hakurya hari M23 FDNB iremeza ko hari igitero cya cyber warfare. Ishami rya FDNB rishinzwe ubwirinzi bw'ikoranabuhanga Cyber Defense Unity ryakoze isesengura ryimbitse kuri network traffic logs, satellite signal patterns, GPS data integrity, radar feed anomalies. Iri sesengura ryagaragaje ko
hari ibikoresho byifashishijwe mu buhangange bwo guhangara sagino za GPS, ibyateze GPS jamming and spoofing, ko hari ibizwi nka malware yinjijwe muri systeme z'itumanaho igahindura amakuru, data manipulation, ko hari cyber intrusion attempts zakozwe hifashishijwe imiyoboro yo hanze y'igihugu. Ibi byemejwe ko Burundi bwari bwibasiwe n'igitero cy'ikoranabuhanga cyateguwe neza gifite intego yo guteza umutekano muke mu kirere, gutesha agaciro ikibuga cy'indege cya Bujumbura mu rwego mpuzamahanga, guteza ubwoba mu ishoramari n'abagenzi. Nyuma yo kwemeza ko ari igitero cya cyber warfare, FDNB yashyizeho operation Eagle Shield, igikorwa cya gisirikare cy'ikoranabuhanga kigamije gufungura inzira zose z'itumanaho zashoboraga kwinjirirwamo n'abateye, kongera umutekano wa satellite links, kongera encryption ya communication system, gushyira mu bikorwa anti-jamming and anti-spoofing technology. Abahanga mu bya cyber defense wa FDNB bashyizeho advanced firewalls, instruction detection systems, instruction prevention system, real-time signal monitoring platforms. Mu masaha atarenze 28 FDNB yashoboye kugarura imikoro ya GPS mu buryo bwizewe, ishyira radari ku murongo uhamye, igarura itumanaho rya radari hagati y'abapilote ndetse n'abayobora indege. Iki ni igikorwa cyerekanye urwego FDNB igizwe mu bijyanye na electronic warfare, cyber intelligence, signal intelligence. Hari hashyizweho kandi itsinda ryihariye rishinzwe gukurikirana ibikoresho bya electronique bishobora kuba byakifashishwa muri ibi ngibi, gusesengura inkomoko y'iki gitero, birakurikiraho sinyare zabangamiraga zaturukaga. Hari bamwe bashobora kubihuza na M23 ariko ntabwo ivugwamo. Iki kibazo cyashyize Burundi mu mwanya ukomeye nkuko biri kugenda bigaragara kandi bigenda binavugwa, bamwe babigaragaza ku rwego rw'umutekano ndetse no ku rwego rwa diplomasi n'urwego rw'ubukungu. Nkuko bigaragara kandi amakuru dufite biravuga ko kuri ubu Burundi bukomeje gukora ibizwi nka next generation air traffic management, gushyiraho systeme zigezweho next generation ATM kugira ngo babashe kuba bakirinda ikoranabuhanga ryinjirirwa. Hari kandi gushyiraho radar nshya za 3D, gukoresha satellite based navigation system zifite anti-jamming protection no gushyiraho backup communication network nyinshi. Ikibazo cyabaye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kirerekana ko intambara z'iki gihe zitakiri iz'amasasu gusa, ahubwo ari intambara z'ikoranabuhanga, amakuru n'itumanaho bidasanzwe. Kuko bigaragara ibi biri kugenda biba kandi bivugwa mu gihe mu bice byo muri Side Kivuho urugamba rukomeye rurakomeje kandi rwakaze. Reka turebe uko bihagaze, tubabwira amakuru agezweho aho muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 2 2026 atugezeho aturutse mu misozi miremire y'umurenge by'umwihariko muri teritwari ya Minembwe. Aravuga ko abaturage bazindutse bumva amasasu ndetse n'amasasu yazamurutse n'urusaku rw'indege zitagira abapilote mu gimirwano hagati y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa MRDP twirwano yongeye gufata indi ntera nyuma y'ijoro ryose ryari ryabaye iry'ubwoba n'ihungabana rikomeye. Agana ku isaha 11 za mu gitondo FRDC ifatanyije n'imitwe wa Wazalendo FDLR ingabo z'u Burundi batangiye offensive coordonnée bagaye ibitero ku ikubitiro asati eclair ku birindiro bya MRDP twirwaneho biherereye mu bice bya Kakenke, Rugezi, Rurambo no mu misozi iri hagati ya Bidegu na Rwiko. Ibi bitero byari bigamije kumenagura urwego rw'itumanaho n'ubuyobozi bw'ingabo za MRDP twirwaneho, chaîne de commandement yose bakayangiza, gucamo ibice byazo, fractoranoma des forces, kwigarura imisozi iri strategique ikomeye bakayigenzura n'inzira zose ziganisha mu mujyi wa Minembwe ho plateau strategique. Nkuko bigaragara mu rwego rwo kongera imbaraga z'ibitero, FRDC gukoresha artillerie à lourde mortier de 120 mm, mitrailleuse PKM, drone z'intambara, bakagaba rero ibitero bikomeye kuri tire de saturation no kubirindiro byose bya MRDP twirwaneho. Abaturage bo mu bice bya Karingi twavuganye n'abari Bidegu, Rwitsankuku, Ndondo batangaje ko drone zagendaga zitambemera ikirere ndetse zigenda zirasa ibisasu bya misile nto ku birindiro byibasiwe, bituma imirwano irushaho kugenda ikomera.
ku rundi ruhande MRDP twirwaneho ntiyacitse intege ahubwo yagabye igitero mu buryo bwa contre offensive tactique ikoresheje amasasu ya mitrailleuse lourde rocket RPG grenade ndetse n'abasnipers mu kugerageza guhagarika ingabo za FARDC no kubasubiza inyuma mu buryo bwihuse kandi buri ku muvuduko ukomeye. Amakore guturuka ku mirongo imbere y'urugamba aravuga ko habaye imirwano y'amasasu menshi ku buryo bwa combat rapproché aho impande zombi zahuye amaso ku maso zigahitana abasirikare benshi ku mpande zombi. Mu masaha ya mbere mu gitondo amakuru y'isiwe yagaragazaga ko FARDC yashoboye kongera kwigarurira uduce twa Gakenke two hepfo bashyira ibirindiro bikomeye mu misozi ya Bicumbi na Puezero bafungura inzira z'ingenzi ziva mu misozi ya Minembwe hagati, ariko MRDP twirwaneho iracyafite ubugenzuzi bukomeye kuri Minembwe rwagati. Ibice bya Rwitsankuku, Mikenke, Ndondo, Rugezi na Rurambo mu misozi ya Bitego hejuru ifite akamaro kanini mu byerekeye ubugenzuzi n'ingendo mu bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare. Imirwano yo mu rucerera yateje ihunga rinini ry'abaturage aho imiryango myinshi yasohotse mu mazu yabo irimo abana, abagore n'abageze mu zabukuru berekeza mu mashyamba no mu bibande ahatekanye. Abaturage bo baratangaza ko amazu menshi yangijwe n'ibisasu, ibibanza by'ubucuruzi byasahuwe ndetse ibintu bihagaze nabi. Imiryango yaranira uburenganzira bwa muntu yongeye kugaragaza impungenge zikomeye ku ikoreshwa rya drone n'intwaro ziremereye mu bice bituwe, isaba impande zombi kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara, droit international humanitaire no kurinda abasivili n'ibikorwa remezo byabo. Abasesenguzi mu by'umutekano bo baragaragaza ko FARDC iri mu mugambi mugari wo gusubiza Minembwe yose mu maboko yayo, mu gihe MRDP twirwanaho ishaka kugumana ibirindiro byayo by'ingenzi kugira ngo idatsindwa burundu mu rwego rw'igisirikare. Ibi biratuma urugamba rugenda ruba urwo guhangana kw'ingufu n'ingamba guerre desire ishobora kumara igihe kirekire mu gihe abaturage bakomeje kuba mu kaga gakomeye. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu rero ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri 2026 Minembwe yazindutse mu majwi y'itumanaho ihunga n'amarira, mu gihe FARDC na MRDP twirwanaho bakomeje guhangana n'imirwano ikaze irimo ibitero byo ku butaka no mu kirere. Nubwo hari intambwe zimwe FARDC iragenda itera mu buryo bw'imbaraga bushingiye ku misozi miremire butuma urugamba rutoroshye rugenda rukomera. Saho gusa bikaze kuko no muri teritwari ya Masisi ibintu biteye ubwoba, no rugamba rukomeye nkuko amakuru dufite abigaragaza kandi akomeza yerekana akantu ku kandi kubiri kugenda biba. Ivyo muri Masisi byo biteye gute? Mu gicuku cyo kuri uyu wa gatanu mu masaha ya 7 z'ijoro ashyira ku isaha yo kuri uyu wa gatanu hagaragaye kwinjira kwinshi kw'ingabo za FARDC Force Armée de République Démocratique du Congo mu bice bya Buguri, Karengera no muri sheferi ya Bashari muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibikorwa bya gisirikare byabaye mwibanga rikomeye, biragaragaza préparation tactique y'urugamba runini rushobora gutangira mu masaha make ari imbere. Amakuru yise bari guturuka ku baturage, ku bayobozi mu nzego zitandukanye ndetse no ku nkomoko zizewe mu nzego z'umutekano aravuga ko FARDC yohereje convoy militaire nini igizwe n'imodoka z'intambara, véhicule burende, amakamyo atwaye abasirikare, troops motorisées, imbunda ziremereye, arme lourde, mortier, rocket, mitrailleuse lourde n'ibikoresho bya logistique militaire. Iyi ni muvoma strategique ya FARDC igamije gutegura offensive militaire ikomeye igamije gusubiza inyuma AFC, umutwe umaze igihe kinini ugenzura ibice binini muri teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru, ndetse no guhangana n'imitwe irimo Wazarendo, imitwe yitwaje intwaro y'abaturage ishyigikiye FARDC. Agace kayitwa Buguri nahitwa Karengera biherereye muri sheferi ya Bashari na gace gafite position strategique ikomeye mu rwego rwa tactique militaire. Aka ni agace kari ku muhanda uhuza Kilumbu, Kalingi, Mashaki, Sake na Goma, kakaba rero ari ako nakita axe logistique y'ingenzi ku mpande zose ziri mu ntambara. Kugenzura aka gace bisobanuye kugira avantage tactique mu gutwara ingabo, gutanga ibikoresho bya gisirikare no kugenzura supply lines z'inyeshyamba. Niyo mpamvu aka gace kabaye zone rouge mu ntambara muri Kivu. Ibiro nabyo bizatumye imirwano ikaze yo kuri uyu munsi kuva kwa gatatu rero ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri ihuza Wazarendo na AFC, aho rero arme automatique, mitrailleuse, lance roquette, mortier bizakoreshejwe mu rwego rwo hejuru bihungabanya bikomeye ubuzima bw'abaturage n'ibikorwa z'ubuhinzi.
amakuru ari guturuka ku baturage babonye iyi deployement militaire aravuga ko FARDC yohereje la brende zifite protection contre barre lourde camion logistique zipakiye amasasu menshi munition de guerre imbunda ziremereye mortier de 60 mm ndetse na 90 mm rocket RPG grenade z'intambara ibikoresho byo kwa muganga bizihariye ku rugamba kit medica militaire ndetse na unité spéciale zirimo force spéciale hibo bataillon d'intervention rapide unité de reconnaissance et renseignement sinepa spéciale section de guerre militaire bakaba rero bakora imirimo yo gutanga ibiri yo gutunganya ibijyanye n'ibikorwa remezo bya gisirikare. Byose biragaragaza ko FARDC itari mu myiteguro isanzwe ahubwo iri gutegura operation militaire de grand avengre ishobora kumara iminsi cyangwa se n'ibyumweru nkuko amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano bivuga. FARDC ifite plan stratégique igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi: phase de reconnaissance et renseignement, iki ni icyiciro kirimo kohereza drone de surveillance abasirikare badasanzwe b'abakomando binjira mu bice bigenzurwa na AFC mwibanga. Hari kandi gukusanya amakuru ku birindiro by'abanzi aho imbunda ziremereye ziri n'inzira zo guhunga. Imihanda irakoreshwa mu gutwara ibikoresho. Hari kandi na phase de positionnement tactique. Iki ni icyiciro turimo kubona ubu FARDC yinjiza ingabo nyinshi, yubaka poste avance, ishyiraho base opérationnelle temporaire, itunganya zone de tir indirect aho rero ikoresha zamurutse. Hari kandi ibijyanye no gukora deployement progressive des unités combattantes. Iki ni icyiciro rero kitegerejwe kizaba kirimo ACTU frontier ku birindiro bya AFC. Hari kandi gukoresha bombardement cible zamurutse, kwinjira kw'ingabo mu bice by'ingenzi, guhagarika inzira zose z'itumanaho n'intwaro n'itwarwa ry'ibikoresho nkuko ro bigenda bigaragara. Mu gicuku cyo kuri wa gatanu ro hari abasirikare FARDC binje neza mu gace ka Bashari mwibanga rikomeye, bakoresheje ibizwe mu gisirikare nka mouvement nocturne tactique, aho imodoka z'intambara zari zazimije amatara, ingabo zagendaga mu matsinda mato, unité dispersée, harimo gukoresha communication cryptée binyuze mu ikoreshwa rya radio za gisirikare. Byose biri gukorwa bigamije kudaha umwanya mu 23 mu gutegura ibijyanye n'imirwano ndetse no kugira ngo babirukane mu buryo butunguranye. Nkuko byagiye bigaragara mu mirwano yabanje, operation militaire ikomeye ishobora guteza kwiyongera kw'impunzi ndetse n'ibiribwa bikaba byabura. Ibi rero byose ni ibikomeje kugenda bikorwa mu gihe igomaho harandi makuru akomeye n'ibyishimo bidasanzwe. Bamwe bari gutekereza ko n'ikibuga cy'indege cyaguma gishobora gufungurwa igihe cyari cyo cyose, ariko mu by'ukuri se ibi ngibi bihagaze gute? Ni ibiki bikomeje kugenda bigaragara nyuma yuko Madame Viviane de Perle yageze Goma akavuga ijambo rikomeye akagaragaza ko biteguye guharanira amahoro, biteguye gucungira umutekano abaturage, biteguye kuba ibintu bizakongera kujya mu buryo. Ariko kugeza ubu benshi ntabwo babyizera, baravuga bati none si ikibuga cy'indege n'igifungurwa 23 ntizagabwaho ibitero mu buryo budasanzwe. FARDC ntabwo ishobora kwifashisha iki kibuga cy'indege igaba ibitero, niko bamwe bibaza bakagenda bashidikanya ku bijyanye n'ifungurwa ry'iki kibuga cy'indege nk'uko babigaragaza. Mu yandi makuru akomeye yakomeje kugenda agarukwaho nuko abaturage barenga 14 bashimuswe na wazalendo, umutekano ukaba ukomeje kuzama mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ni byabereye muri teritwari ya Warikare aho abaturage barenga 15 bashimuswe bakajyanwa hatazwi, aho bivugwa ko bajyanwe kuva ku wa kabiri ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 2026 bashimutiwe mu gace kaitwa Muteresi muri Murema aherereye muri groupe Makisimba nk'uko amakuru twakiriye abigaragaza. Amakuru ari guturuka ku buyobozi bw'ibanze muri aka gace aragaragaza ko abaturage bose ari abahinzi batwawe ku munsi bashimutiwe, bari bari mu rugendo rugana mu mirima yabo ahitwa Impinga, aho bari bagiye gushakira ibiribwa byabyo gutunga imiryango yabo imaze igihe ibayeho mu buzima bw'ubuhunzi n'ubukene bukabije nk'uko babigaragaza kandi bagenda babivuga. Aba baturage
baguye mu gico cyatezwe n'abarwanyi ba Zarendo bo mu mutwe wa CMS uyobowe na Bigabo mbere yuko bagera mu mirima yabo. Kuva icyo gihe amakuru avuga ko bafungiye ahitwa Muteresi, aho bakomeje gufungirwa mu buryo butazwi. Impamvu nyakuri yishimutwa ryabo ntiratangazwa ku mugaragaro. Imiryango y'abashimutiwe ababo basigaye yitwirisa amambo bavuga ko bari mu gahinda n'ubwoba bwinshi kuko bamaze iminsi batabona amakuru y'ababo. Abo mu miryango yabo barasaba ko hafatwa ingamba zihuse kugira ngo barekurwe basubire mu ngo zabo babashe gukomeza inshingano zabo zo kurera no gutunga abari mu nshingano. Ibibazo nk'iki rero kikaba cyariyongereye bijyanye n'umutekano maze igihe utifashe neza mu bice bitandukanye by'umwihariko aha muri Warikare, by'umwihariko mu gace kitwa Murema mu itsinda rya Kisimba kamaze kuba nk'akarere katagituwe bitewe n'imirwano ihora hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 n'ingabo za leta FARDC hamwe n'imitwe ya Wazarendo ishyigikiwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Iyi ni imirwano wakajije umurego kuva muri 2021 ubwo umutwe M23 wongeraga kubura imirwano mu burasirazuba bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, bituma imitwe yitwaje intwaro yitaga Wazarendo ivuga ko igamije kurwanya M23 no kurinda ubusugire bw'igihugu nk'uko bagiye babigaragaza kandi babivuga. Warikare ni kamwe mu duce two muri teritwari kandi gakungaye ku mabuye y'agaciro nka zahabu na koruta, ibintu byatumye imyaka myinshi ibindiri y'imitwe yitwaje intwaro y'abagishaka gucukura aya mabuye. Ni no kuro natwe dusoje page amakuru ngatubashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuro dukurikiye bwa mbere fyonda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.